Naime, pre samog početka susreta navijači Partizana počeli su da ubacuju pirotehnička sredstva na teren, jedna grupica je čak i provalila dole na teren, intervenisali su pripadnici organa reda, pomagali su im u tome i fudbaleri Partizana i kada je sve izgledalo da se polako stvari smiruju, da se strasti stišavaju, da organi reda polako preuzmu i kontrolu, sudije su čekale da se susret nastavi, onda je reagovala druga strana. Navijači Radničkog, vidite, utrčavaju takođe u teren i oni žele da se pokažu i iskažu u tom domenu. Policija je ponovo reagovala, međutim, jedna grupica navijača je pokušala da se obračuna sa fudbalerima Partizana. U toj gužvi najviše je stradao Đorđe Tomić, fudbaler Partizana, dobio udarac u lice, evo vidite i izgrednika koji je počinio to delo. Strasti su se još više razbuktale, došlo je do prave gužve na sredini terena, međutim igrači jednog i drugog tima na svu sreću nisu učestvovali u tom obračunu. Policija je potom pokušala da isprazni deo tribina gde su bili navijači Partizana, a istovremeno na drugoj strani vraćali su navijače Radničkog na